Mizoram Parliamentary Constituency le Aizawl West 1 by election a vote ta te natuk zing daria ta tangin CHANCHIN ani don ta. MZP in Zoram Medical College chu mani aro in real thei autonomy ani na veng him turin Chief Minister Puzoram thanga an ngen. Sibai ule tuna CHANCHIN kim changzokin Mizoram Parliamentary Constituency le Aizawl West 1 by election a vote la te natuk zing daria ta tangin CHANCHIN ani don ta. Election Department ho tu te hne na tanga Zonet Tudon danin Mizoram Parliamentary Constituency a vote la te hi district shanga counting hall somlia dokan zathum somria ta arwala chiara ni dona Aizawl district assembly constituency sompali a vote la te chu Treasury Square assembly annex building Mualpuya Ardeng Chwama hall le mission venga government Aizawl college ha te chiara ni dona assembly annex building a chuan assembly bial kwa a vote la chiara ni anga Ardeng Chwama hall assembly bial li le government Aizawl college ha Aizawl West 1 by election le Lok Sabha a vote la te chiara ni ang Aizawl district hian Aizawl West 1 assembly bial by election le Lok Sabha a vote la te chu round li a chiar tur ani a chalfil bial a vote la te chu round thuma chiar ani dona hemi ti lo bial dang zonga vote la te chu round nia zo fel tur ani Mamita chuan assembly bial thuma vote la te chu DC office complex a chiar ani dona heta hian dampa le mamit bial a vote la te chu round nga a chiar tur ani a hachek bial a vote la te chu round ruka chiar ani anga vote chiar nan hian do kan somhni parupurwa manane Colosseum po assembly bial thuma vote la te chu government Colosseum college new multipurpose hall a chiar ani dona heng bial pathuma vote la te he round thuma chiar zo vek tur ani a vote chiar nan hian do kan som thum ruwa manane Champhaya chuan assembly bial panga a vote la te chu DC office complex a DPRC building a chiar ani dona lengteng tuichang le east tuipui bial a vote la te chu round ruka chiar zo ani anga Champhai north chu round nga le Champhai south chu round sari a chiar zo tur ani a Champhai district a vote chiar nan hian do kan somhni panga sia mane Serchi pa chuan assembly bial pathuma vote la te chu DC office complex a chiar tur ani a Serchi district a assembly bial pathum Serchi tuikum le sang tur zo bial a vote la te hi round li a chiar zo tur arwa manani a heng vote la te chiar nan hian do kan somhni pakhat arwa manani lungnei district a assembly bial pasari a vote la te chu saiku ti hola chiar ani dona heta hian south tuipui lunglei north lunglei east lunglei west le west tuipui bial a vote la te chu round thum chewa chiar ani dona lunglei south le thorang bial a vote la te chu round li a chiar ani thungang lunglei district a vote chiar nan hian do kan somruk sia mane Longtlai district a assembly bial pathuma vote la te chu government Longtlai college ha chiar tur ani a heta hian tuichong le Longtlai west bial a vote la te chu round sari a chiar tur ani a Longtlai east a vote la chu round ruka chiar zo tur ni in heng vote chiar nan hian do kan somhni parupurwa manani Siaha district assembly bial pahni a vote la te chu DC office complex a chiar ani dona heta hian Siaha district bial pahni Siaha le palak bial a vote la te chu round li ve a chiar zo tur ani a heng vote la te chiar nan hian do kan somhni pahni arwa manani Lok Sabha le Aizawl West 1 bial by election a hian April ni som pakhat khan vote thak ani a Lok Sabha bi ka hian in thlan chu to mi paruk omin chungte chu BJP candidate Punirupam Chakma MNF candidate Pusilal Rosanga Prism candidate Puti Silal Ven chunga Congress le ZP Eminan Thlop independent candidate Pulal Hing Lovamar le independent candidate Pahni Pulal Shia Denga Changte le Pilal Thamwani te anne Lok Sabha member tur thlanna khan Mizoram puma vote nei mi nuai sari singriat sang sari zasari somsari pasari zinga nuai li sing kwa sang sari zahni somnga panga ten vote an thlaka hei hi za zel somruk pathum point pakhat pahni ani a Aizawl West 1 assembly by election a chuan candidate pathum MNF candidate Puzau Than Tluanga Congress le ZP Eminan Thlop independent candidate Pulal Buanga Sailo le independent candidate Reverend Dr. Zai Chona Hlon Dote an oma heta hian vote za somsari point palli atla thungane Election Department ho tu te chuan Lok Sabha le Aizawl West 1 bial by election a vote la te chiar turin ruwa man na sang pe felani to ti an soyane MZP in Zoram Medical College chu mani aro in real the autonomy ani na veng him turin Chief Minister Puzoram thanga an ngen
an president pu elram din lian ren thei hova chief minister puzoram thanga vo in tlaya mutu MZP shwai tu te hian India Rama Medical College te chu Medical Council of India MCI hnuaia omvek an ni thu le MCI be sei angle dudan phak lo college te chu an permission ti top CHANCHIN an ni thu te chief minister hne na hian soin mundanga medical college te chu mani aro in rel le thunei na shan autonomy neya society anga din chin an ni antia Mizoramin Medical College ane ve chun po society hnuaia da a ama in rel bol na sang neya turarwa man felani to ani antia heti lai hian mi chen khat thunei na nei ve do mitlem te in hedin hun hi du lo vin zirchian na te an nei mek ni an shia thu chief minister hi an shila Medical Council of India du dan ti hlotling turin hun tiam neya thil ti ngai tam tak a thina wangin society anga ani na ang taka na thok theya da thwai an du thu an shila ne MZP soidanin chief minister puzoram thanga hian zoram medical college autonomy chungchanga hian sarkarin thutluk na alasiam loti le anjir chiang mek ti alo shilani MZP shwai tu te hian Mizoram le Assamram ri chingfel tura malak thwai an du thu te Mizoram Youth Commission chairman nei lawa a chu thalawan ti thu te lok ayukta ani tur anga ti puitlin an du thu te an thlen boka heng te hi election model code of conduct wam chung azo hnuwa sarkarin na bo zui turani thu chief minister hian alo shilani Chief Minister Puzoram Thangan Abial Aizol is one huam chunga HSLC le HSSLC pass tharte tong thiam tam tum turina fui Aizol is one block MNF in an huam chunga HSLC le HSSLC pass tharte lompuina income voina zema bok wai me hola an buat sai man puin Chief Minister Puzoram Thanga hian tunma in pol som cho first division a pass theilo ang hiala ngai ani china tuna ero distinction a po tam tak an pass thei ta chu mason na ani atia pathian in mishinga theina le thiam na talena pek le ada te chu mangchhuak thiam turin zirlai te afuya shisel na ngai poimo turte tumru na ne na harsat na sutlang ngam turte in afuya ne chief minister hian HSLC le HSSLC pass thartelom puinan hian Mizo English dictionary ahlan ngala ne Tukindar nga le minute somni vel khan kulikon ngai zel kong chak lama le yamina le min hian aizol le lungle inkar kong pui a no ping PWD Aizol South Road Division ho tu te hne na tanga zone thudon danin kong pui no tu lungtla hi PWD chuan vo in chomadar som vel atang khan an thian fai ngala lungtla hi alen tham deuh ba ka kong chak lama lungtla le mai thei enge mozat ala oma wangin chakta kan tho thei ani lova heng lungtla te hi hal dar angaya nataka hal ngam ani boxi lawa wangin zanin hian kong hi atlang mandon lawa naktuka then chun zom le ani ang PWD ho tu te chuan kong pui no tu le min then fainan hian JCB pahni le tipar panga manani ti an soya arang thei ang bera kong pui atlang thei nan thei to pan chwa ti an soi kulikon police station atanga thudon danin kong chak lam leitla hian kong thlang lama TK two-wheeler workshop chu anol veka workshop chunga two-wheeler siam tura da panga po anol tela leimin hian two-wheeler workshop anol ti lo chiat na dang thenga om lova thi le hliam po an om lawani ngai zela aizol le lungle inkal po na kong pui pingwang hian chimle marpan tur lir theite chu tlang nuam lama kalti rani a helai kong hi ate dewa wangin traffic police ho tu te chuan helai kong dunga hian lir thei tlan ta na nok theya engma da lo turin mi puyan nge na ne Education Minister Pulal Chandamaral te in Education Department adel dur rei to a thok tu tam tak anin thada a ai kal la te le zirtir tu ni chunga sumdong te po an oma siam that angaya ni ati SSA RMSA le teacher education te thun khom na samakra shiksha nuaya district in zirna lama an chanchin la khom dan Unified District Information System zir ho na voina an wat sai man puin he thu hi asoya Pulal Chandamaral te chuan zirna in sang te endik mu mal lova rei tak om to chu mumal zo ke endik le tumani a School Education Department na thok tu te ba ka pon lammi te po endik tir tura malak tumani ati Pulal Chandamaral te chuan RTE in a phut anga thok tu an da ten qualified lo ai kalan la a zirna that ngai na a lawani atia thok tak tak lova mai te chu in siam thatura cha in atul chuan thok thado lo te chunga action la kani ang ati Udais Plus hi sarkar lai puin sarkar in kol zirna in sang te din mun zir chiang tura adwana ni a sarkar atanga don turte zirlai ten an don tur angan dong em ti le thilpui mo sang te jun thla atangin an la khom tan do na ne
Government High School Tlabunga Headmaster Tia Min Post Ruak Shang Shang No Khaturin Mizo Zirlai Pol Sub Headquarters Tlabungin Mizoram Sorkaran Port Voin Khan Tlabung MZP Te Hian Thok tu in Daila Wanga Harsat Na Tok Mek Ni Anshiat Government High School Tlabung Tlo in Andin Hunan Zirchianga Tundin Huna Headmaster Pa Ngai Da Ani Laubaka Kumsang Ni Som Nulama Zirtir Tung Het Son Chwa Mi Pathum Ti Ayo Tur Tun Thlengin Da Alani Lo Ni Inan Soe Tlabung MZP Shwai Tu Te Chuan Government High School Chu An Biala Sorkar in Kol High School Pa Ngai Pahni Zinga Pakhat Ani Awangin An Khwa Baka Che Vel Kho Shang Shangin An Chorti An Soya Thok tu in Daila Wangin Zirlai Enge Moza Chu Nolan Ni Pha Ni Inan Soya HSLC Exam Center Ni Ma Se LDC An Nei Lawa Wangin Harsat Na Antoka Social Science le Mathematics subject zirtir tu an omlawa wangin zirlai tin an tuar na sa hle ani an tia Sorkar chu an harsat na to mek sut kian sak thwai turin an phot ti an soe MBSE in HSLC le HSSLC result ati chwata ka abial chung Aizol East 2 huam chunga pas thar zirlai zaruk pali te hne na Sports Minister Purabat Romoi Roy te in lompui na thilpek ahlan Dorpui Multipurpose Center zirlai te lompui na inkhoma hian Assembly Speaker Pulerin Liana Sailo chuan zirlai te fuina thucha asoya Zirlai te chuang zuk le hmuam le rui thei thil laka inthiar filim tur le tho she nei lo tur te an ngai san zong enge ti an mani in zot fo tur le an tho chwa mila khosa thiam turin acha ane Sports Minister Purabat Romoi Roy te chuan ram le nam chung kwa le mimal changkan na turin zirna apoimo ti soyin taimale zwala zir turin zirlai te acha zirlai pas thar te hi English Mizo Dictionary le Christian Encyclopedia le bek te pe in HSLC ya top 10 na tling pathum te hne na laptop ape ane Longtai District chunga meche polian bera Lai Women Association Rorelin Khompui voiriat na Longtlaya voin khan nei ane Rorelin Khompui General Conference nei lo kuma nei china hian branch sang sanga changa thulut te ngai to ani a Longtlai District Hospital a ortho ENT le eye specialist Dr. Datur le nurse da bel tura sarkar ngen rot na te no pangte ruihlo laka an filim theina tura malak rot na te nun kong swal zo mek te en kol na tur Lairam Rescue Center sak mek Chanpui rot na te le rampum hua pa thalai ruihlo ngai te puala chokne tong chai rot na te an rorel langsar zwala ne Rorelin Khom Manpui tu LADC Town Committee Chairman PN Sang no ni chuan meichia te din mun choi sang tur le an zaom na vong hima meichia te chunga leilen na thleng thin do turin kal khom te asoma khotlang in real bol na le ram rorel na a thuk zo ka inrol turin acha bok Lai Women Association a hian member sang ruk velan om meka branch hi somruk pariat le sub headquarters pathum a omane Tun thani som zandar kwali achan vevela kolkul North huam chunga meithai pakhachen na inkang chu voina changkhan kolkul North VC le YMA changdonin natlangin an saksak in hi bungro chu man lovin akang ralveka kolkul North VC le YMA te hian khotlanga ve bur khonin cheng sing ri chuang an hmuwa in sakna tur chak te le khom min asam type fit somni pakhat som panga azawin voina changkhan an rel tana in chung tur rangwa chu bial tu MLA hu el thangmo yan atum sak dona ne in hi an sakzo ma chuan khotlang mi puite a chokin an natlang don ti kolkul North VCP pulal nun tluang a chuan a soe Siaha District Child Protection Unit Wat Sayin vo in khan siaha no pang chanpui ngai ten chanpui na andon theidan zir howane no pang chanpui ngai ten sumle pa ya chanpui na andon theina sponsorship chungchang le no pang chanpui ngai te mani ina chen puya enkol theina foster care chungchang zir ho na a hian Siaha District ka chung ko harsa zwala mi no pang somli te le an mani enkol tu te antela MJP President PP Chaki Kai Shwai zir ho na a hian MADC Executive Member Pu MH Tiabian thu asoi nuwa Siaha SDPO Dr. David Zaitin Vorale Child Welfare Committee Member Dr. R. Mingthan Zwala ten zirtir na anpe ane DCPU Siaha District Nwaya hian no pang chanpui ngai thlan chwa somli te sponsorship thlatin cheng sang ni ze la pek me kan ne Khovel mundang terwalin Mizorama po vo in khan International Day for Biological Diversity manane aizola chuan government saltlang high school le higher secondary school in Kopin school twala heni pawal hian hunan manga school compound thingkunga sababu siam chop nest box an khaya ne
kumin hian thupuya our biodiversity our food our health ti manania thupui zul zui hian zirlai te hi mishing te dam khochwa na tura nungcha chi sang sang hum halle environment chezel tur ven konga tanlak apoi mo dan te zirti ran neไม่มีอสนับปุยทนทุงไงนุ่มตักเจียกตัวแคปเทนซีโคมาถมนเช่นขัดมิเจ้าละกงปุยมัวละดาเบลดานตัวอฟันโน Professor เอสเทอร์โคมันวอินคานละกงปุยมัวก็มีติช่วยตัวเตะอสอยปุยมิเจ้าที่สว่างตัวนักโคเวลทนทุงไงนุ่มตักไม่มีอสนับปุยมังะทูเละและละมาตุยมีมิเจ้าที่ถิ่นลุงกายช่วยตัวแคปเทนซีโคมาฮีไอหลวงขวาอาเปียงินบาร์มาสิปายาอเป็นชันเทงินจังะกุมสังขัดจักว่าสมกว่าคานอาเจนนาอินเรงกูนาอธีอันนี้กุมสังขันจักว่าสมกว่าปรุกขันมิเจ้าละกงปุยมัวละเซงลุอันนี้อากุดสวกชิงควาลุงดีไม่มีอสนับปุยผู้เหล่าจูนเลงฟาชานุนตีเตจูเจ้าฟ้าเตถินลุงอาเชียเด้งโลอันนี้แคปเทนซีโคมาสวุนเบกเอ็นเลนนะจากฟุงเละเตียงเตจูละกงปุยเราโบมาดาลุอาเลวนิตัววอินะละกงปุยเราโบมโตตัวอาฟันโน Professor เอสเทอร์โคมาเฮียนอาปากุดจากเละมันรถลุยอันละดาชัดเตจูมิเจ้าละกงปุยมัวละดาลุเละอันละดูตีมิเจ้าละกงปุยมัวCommittee te ashila ne BJP Mizoram Pradesh shwai tu ten voin khan Upper Republica an party pisa a MP result clear lok na le India rama BJP din mun tor an clear ho he chut khom na hi BJP Mizoram Pradesh President Professor JV Lunan akai shwaya BJP in kum nga chung rawarel nuwa kumin lok sabha in than pui nei zo ta ka an party in na sataka ma ason chu thilom takani atia in than pui nei zo ta ka thilom dan chuan Prime Minister Narendra Modi akai shwai BJP sarkarin mi puirin ala hlo zia le mi re thei thleng phak ma son na India ramina mu zia atilangani ati Professor JB Luna chuan India ram mi puite an har chhuak zela Congress Party kai shwai sarkar khan na an tho that tok lawa wangin tu na Narendra Modi akai shwai BJP sarkar na tho chu na satakin a choi moya naktu ka rampu ma vote chiara ni huna India ram mi puiten sarkar siam le turin BJP an laring to kani ti atilang don ani ati Kumin January atanga March thla thleng khan Mizorama TBV THAR zasari somnga pasari mu chhuan ne voina revised National Tuberculosis Control Program malak na aizola clearlet na tarlan ani danin thlathum chungin TBV ni arin hlel sangri za som panga endik zinga zasari somnga pasari ten TB shik an pai ti fin fi ania heng zinga somli panga chu no pangan ne TB zinga za somkwa pahni ti daman ni a TB ben von ve somni pakhat mu chuan ni a TB le HIV shikai kop za somni pathum mu chuan ni a hi TBV zong atanga za asom pariat atlinga ne nikum chung khan TBV sang ni zali somkwa pakwa mu chwa an lo ni to bok TBV mu chwa zinga paruk chu department a thok tu ten fe chwarun puyan nei atanga mu chwa an ni a active case finding te hian mi pui om khom na mun jail home le TB case tam na mun tetlo in an endik china nikum chung khan mi sangli endik zinga mi somni pariat chu TBV an ni ti mu chwa ane TBV te ta na ham that na Prime Minister flagship program Nikshayu Poshan Yojana hnuaya TB wanga damlo te ta na ham that na pek thei an nia he scheme hnuaya hian TB shik pai te chu anin enkol chung zong thatin an bank account ta cheng zanga zel da sakchin an ne Serlui bial tu MLA Pularin sang ralte in tun hnaya MBSE in HSLC le HSSLC result ati chua Serlui bial huam chunga tanga pass telom puina thil pek a hlan Pularin sang ralte hian zirlai ni lai chuan mani zirla ya chau in sor binga tul hle a ramle namtan chortlak thiam na pochhuak tora in ziranga ya ni ati Pularin sang ralte hian HSLC le HSSLC pass tharte hi puklimen lian ku nga le khabuzia kazin kong bumbo ti le choi moi na thuzia ka hlana distinction a pass te hna laptop a hlan theu bokane United Amateur Muay Thai Association India UAMAI Mizoram branch in Guwahati UAMAI Youth Muay Thai Championship atel turin junior fighter sompali le official pali te atir don heng fighter le official te hian National Federation UAMAI Vice President Puke Shangzwala Hovin naktuka Guwahati an pandona Mizoram Muay Thai team hian si mui le sai ranga te championship le selection an lo khel lok to a hemi hnu hian hapta ni chung ngor takin anin buat sai chun zomane
vo in khan aizola kholum lai berin celsius degree som thum point pahni ani a avo lai berin degree som pasari point panga ani naktuk ni nga ni a chuan kholum lai berin celsius degree som thum vel avo ber lai in degree som pariat vel ani rin ani jing darli le minute som thum palia ni achwa kanga tlaidar nga le minute som nga pasaria atlale ang